Hello, Zomi pi teng dam ta khang mo ZNTV panong walking ke ka min zo boy hi tuni kong tang ko ding chua hi le ZNTV kum thum chin na 3rd year anniversary bawlding vai le the first ZNTV awards ceremony program ne ding vai Taangkona ong nei ning Ong tung ding December som ni le guk tu ni le som ni le khat Sunday ni tak chang in ZNTV kum thum chin muak na le ZNTV min to ama sapen award piak na program nop chi le to pi takin kinai ding hi tutung awards piak na a ZNTV na sem na a ama pang deu tanu tapa teng le thosa khopi hom sunga Zomi business sem te a hi zo sai nei te an sai nei te kizep ki po na sai nei te le a khoi na farm nei teng chi bangin lungdam pi awards ki pe ding hi to ba na Zomi te sung a adia kin US kam sung state tom to ma teng Zomi pi te sung a pil na lam siam na lam hau na Zomi millionaire te le adang thulu tom to lo chin na wal tung tuan na anga Zomi por kha chong pa toy na awards piang na kinai ding hi hun sunga Cecilia le apol te in gota lam le ngei na lam hoi ma la khiat na zong ong nei ding u a Zomi te sung la siam min thang Benjamin lian pi le lia Jenny sung idol ki kim lia mang nu chi tengin la sang na ong nei ja ja ding u hi to ba na tu lai tak Zomi te sung a amin thang bang Zomi movie thak Thorn in the Center of the Heart sin lai gu ling bang do movie zong tua hun sunga la ding in anei te kyang kingen a ZNTV ong in na ule ong de sang na u to phal ta kinong pia u hi to hun sunga amok na in lak khian na ong nei ding wa hi manin thosa le akim na ya Zomi nu le pa ule naw lom le gol akom peu ong pa ya nong op chen na ding un ZNTV panin in na le za tang na lem pi to kong samu hi I have a job for you, Kanpi. How many years did we serve together over there in Turkey? Was that 3 or 4? The point is, you've done more than enough for your country. And when you needed help from your country, they ignored you. When your wife needed help, where were they? And now, you're struggling to pay your deceased wife's medical bills. Do you know anything about Operation Delta XPO9? That'll be all for questions today. Topa hi anong pia kalungang hi kapazong tiram na pia sa kalungang hi Amun dinga hi le Glenpool Conference Center address 12205 South Yukon Avenue Glenpool Oklahoma 74033 hi in ahun ding ni tak nai ngapan nai kwa chang hi ding hi mi tu khat pan atung sia ke tat na ding tut na ke wal ding hi manina thosa kho sunga te hi ta le kho kim kho pa ma ule naw akom ma pe in nong op chen nang un khat ve ong zon kha pa hi Evek pin December kha som ni le go ni tang nai nga a chiramin kimoni